Balaw siyang panamdaman ng mapaling panahon king mabilog ka bangsa. At kaya be mo naman kareng misakit at king antikanining panahon, pauli na ng climate change ding magaral at talaturo, partikular na kareng public school. Kini kim Pampanga High School may kimigit 11,700 estudyante at 250 classrooms, pibaba tanda na mo ing lisangan. Ding mestrata mo po at estudyante, okay naman po ne. Although, kita pong past few days na italata mo na atinta mo po karing estudyante na masakit la po buntok, malilyo. And uli po yung panahon tamo talagang medyo mapali po. Kaya biyang eskwela ka rin patupad alternative delivery mode. Kaya rin ang sinuspindi ng San Fernando LGU ang face-to-face classes ka rin public school yaning April 3 hanggang April 5. Agagamit tala pa rin po detang kaya katamong gewang SIPACs dati na hard copies at atinta pa rin pong digitized SIPACs na apamyeda naman po agad ng teachers tamo. Napon mo rin po yung kaya katamong principal is Sir Richard. May ginsrakya rin po ka rin kaya katamong mestra na mag-prepare la rin pong activity sheets. Bangkanta po share daw agad ka rin kaya katamong anak. Midaraw niya kanumyalo ang paralan ng kapanibalanan ng eskwela bang mabawas ang epekto na ng mapaling panahon. Eskwela tamo po, migdagdag tamo pong drinking fountains, bawat building, bangkanta po ding anak tamo, maibsan po itang panamdaman da pong pali, uling karen pong drinking fountains tamo po, anytime manikwala pong malinis at marimlang danom, na ayinom da po, safe po ito, matetest po regularly. At uling kulang la classroom kumpara king bilang daray estudyante, shifting schedule ing ikit dang solusyon. Balang klase ka nulilimit damo king 45 students at sasiguradang damo naman a well-ventilated la rin kwarto. Bawat classroom po ating makaalat 4 to 5 electric fans na okay naman po. At nung sakali man po na halimbawa ating mika diferensya, agad na naman pong re-report ng teachers tamo, ding mestra tamo, king kaya katamo pong admin officer, bangkanta po, schedule na po agad na ma-check la at ma-repair. Panela mo naman ka makaantabe rin kanilang nursing clinic nung sakaling ating estudyante, mestra o aliwa pang school personnel ang mga ilangang medical assistance ngayon kapalyan. At ila mo namang Green Crusaders o ring pengari at guardian ang mag-volunteer keng eskwela. Samantala, kimpepalwal ng memorandum ni Pampanga High School, pega nakado ka rin sa blaring miyaluang paralan ang malyaring gawan, bang aiwasan, ing heat exhaustion. Kaya ba nakareni ing pamanyulod appropriate ay malan, kalupanan ng lightweight at light-colored. Panagkatda mo naman ng pamag-down outdoor activities king oras sa marimla, iwasan ng pamanlual, manibat 10 a.m. hanggang 3 p.m. Sigurudan mo naman kayo yung masalesing ventilasyon, gumamit pamrotekta king aldo, kalupanan ng payong at sunscreen, makanyan mo naman ng palaging pamaninum-danum. Iwasan mo naman kayo yung pamaninum kape at sugary drinks. Mas masanting mo naman ng pamamangan hydrating food, kalupanan ng gulay at prutas. Amuyuta na naman ng Department of Education na DepEding eskwela ang manatiling informed kareng weather updates di kilking El Nino at makipag-coordinate kareng Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMO. Agpang paking DepEd at ilang otoridad ding school head ang magsuspending klase, pauli na ng pali at darlana ng El Nino phenomenon. Ako, Inke Kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.